پیوندین ترکیه و امریکای بهر اوی دهیام هری راگشتنن او جبر مجرا روسیه کرنا موشکن از 400 اگر گماروین امریکای بوسر ترکیه هر کود چه گورتر دبم چاپمنی امریکا ادعا دیگه که حتی دست پیکام خزران ترکیه جکرنا موشکن از 400 و نگره امریکا دی گماروین گران لسر ترکیه کاریگر بکم هر وها جواتان نونرانی امریکای جبریار داکو برانبری از 400 فروکین او 35 بو ترکیه نین ریکرن ترکیه جد بیجه همبری گماروین امریکای اوی برخو بدن راگشی نابر ترکیه و امریکای د دنوا پاسپورن ترکیه د ری لبر نیرنین جداوی کریم لګوري هم پاسپورن ترکیه همبری گماروین امریکایی د بولات انجینیرین در دوره را پیوندین خو خورد بکه او زیده zarar گمارویان نابینم Temsilciler Meclisi'nden çıkan karar ve işte Biryara ji civata nûneran û daxuyaniyên serokê lijneya pêwendiyên derveyê Amerîkayê di daxuya kirin ku Washington di çarçoveya yasaya têkoşîna dijî dijminên Amerîkayê de wê gemaroyan li ser Tirkiye karîger bike. Hevkarê Tirkiye tenê Amerîka nîne û Tirkiye dê bi welatên cîran re û welatên din re di warê bazirganî û siyasî de pêwendiyên xwe zêde bike û zêde zirarê ji gemaroyan nebîne. Gemaro çend giran bin Tirkiye dê ew qas ji Amerîkayê dûr bikeve û berê xwe bide welatên din. برانبری وان داخویانی دنیز آلتانسوی اکادمیسین حسین باجی جی دبیجه امریکا به بریار کو گماریان سر ترکیه کاریگر بکه ترکیه بکیجان عالی و بشه دی zarara مزن ببینه و نکاره دشی گماروین امریکای راوستم Amerikalılar Türkiye'ye امریکا هر جه ترکیه را دبیجه گرت و موشکن از چارستان بکری دناو ناتوی و دواری آبوری و لشکری دا گماروین گران دیل سرطبین کاریگر کرن امریکا به بریاره کوه یکی بکه نها کاری ترکیه گلک زحمته بری خوب دا روسیه امریکا دی گماروین لسر کاریگر بکه جو روسیه دور بکه و لسوریه و دمجار از چارستان داد که و تنگاسیه که مزن ترکیه نها دناف تنگاسیه که مزن دایه و گلک زحمته کو به امریکای را بکه و نفرک بریه کی دا ترکیه دی زراره که مزنش گماروین امریکای ببینه دسری د سرو کومار وزیر بروانی وزیر کارین در و وزیر نوخویی ترکیه آماجه پیدکن کو ریکفتن موشکن از 400 بداوی بویم برانبری وی که امریکا جی به بریار ترکیه جستاندن موشکن از 400 وگرینه او جه روسیه دور بخن ورال erişmiş Kurdistan 24 Ankara